Wow, thank you. Hindi ya kũrugũrio hingũri wa nduka ya kamera cia CCTV taũni-inĩ ya Embu, Aikari nĩ morĩtio kũhĩmbĩria wĩkĩri wa kamera ici biacara-inĩ ciao nĩguo kũnyihia mĩeke ya ũici na gũtuangĩrwo nduka ciao nĩ ekinaĩ. Minista wa ũigithia kaunti-inĩ ĩno augĩte harĩ bata mũingĩ gũteithĩrĩria thirikari kũgacĩrithia ũgitĩri. Kwa kawaida huwa tunasema security starts with you and me. So wewe mwenyewe ujikinge kiwango ambacho hata kwa bahati mbaya kukitokea shida utakuwa na mahali ya kuanzia. Pia security cameras zinajulikana kama deterrent. Hata hawa wakora ambao wanazunguka mahali wanaona kuna kamera huwa hawachezei hapo sana, wanaenda kutafuta mahali ambaye mtu hajajipanga ama hajajichunga. Muhimu ni kwamba tunajaribu tuone pia katika vipengele za sheria kama tukiweza kukubaliana, tunaweza kubaliana na wafanyabiashara, watu wote ambao wanajenga majumba ya gorofa katika tauni yetu hii waweze kuinstall ama waweze kuweka CCTV kamera, tuweze pia kupunguza mambo ya uhalifu katika tauni yetu hii. Itakuwa ni jambo la kutusaidia sana. Mwonjoria rĩa ũrũgamĩrĩire tabarĩra ĩno agĩtĩtĩrithia bata wa ũgitĩri harĩ kũgucĩrĩria onjoria o ũndũ ũmwe na agendi kuma kũndũ gũtiganĩte. Together with our local partners and experts in Embu, we built a more smarter and safer Embu County. So attractive, more people coming here for tourists and for investment. Ngĩribotera Inooro TV, Getwo Karo Kenyugo Mwaura.